Shwaban Pai Shiki Kubor ki babania ini pechwa yikimat bakongsan. Yada Deputy CEM ka KHASI uba laski rembai halor ka artholak tingka kabalamang Shiki MDC kalong persya. Kentu kawapung skur farmer leader yaki nong shongshnong banya soalang haka harkar dilanggar. Penlong jingerang padba ke KSU Hamairang khatsan sni aipor ya ke sorkar halor ki santali ki jingdawa. Dawa ban pendek kamkloi ki try kali pick up na ribhoy halor ke jing pen slam ban I not fitness kali. Bad ya syapang ke jing pen kre ya ke jing rakhi sni light duit ke pa prapo hamadan polo. Mentang ini Pashwa Shiki Kubor na kejela. Deputy CEM ga KHASI uba laski rembai ulayada ya kabaha kaba arpholak tingka sya uwei pa uwei UMDC kalyang persya hapo ka 16th Finance Commission da kabaong ba ka council kayo tang arpo praklor kabaduna tam na pedengki lai tali ki ADC. Ulaong ba ya kijingmang pisa larai hadian balabishar ya kijingmang pisa kaba khandai lapra lalai bat laweng no ya kijingdawa jongki MDC kaseng Congress bat ka BPP ban siu sanpau lak marway. Ki MDC kalayang pirsha kilakin no badon kijing sya le shilang khamat katba ka KHASI kalabu ya ka santarik unailar kum katarik bakhadu ban IT ya kijing terwa jongki shwa katarik balabu da ka sorkar pedeng kata ka khat santarik unailar. Nakaliang yung hadin wada instruct ni dai ki order ko submit ki you propose ki 16 Finance Commission for the years 2026-27 kama arar haula each constituency. Demite hadin itu wan bo ki yang memerendam wato wa ki sansan haula ko ki constituency. Hadin itu nakaliang yung ngakaw yang in charge ng department dia konsol wa UCM hadin wada konsol UCM Saya kudi ke JPP, ke Joint Parliamentary meeting. Hadin dari campur kari, dari chami wato wa kat kam wa da base nak alau wada alot cara disi council yang berjanji atau musrik council. To kian ni yo na bhai kat kam ka percentage lagi de ratio 9:8:3. Apo KHASI hil yo ki kam makande pau apra pausan ko Nagaro hil ya banyak kondukro, ini jangan hil sio itu arko prakro. Tenete daw inakalian kiyong ikam ka JPP haga jo kapor wa ka strict committee kajing yakma yung siam dai chong perkhadi badai divide ya skim tede ye chaki opposition kama ara tholak. Kakong Chanika Siangshai Nakashnong Wapungskur East Chanty Hills Kalakentu Yakinong Shongshnong Banya Shimbanta Hakajingalap Jongka Harkar Tiranga Da Kabasi Ikilama Jongkari Hakiyeng Kisem Jongki Bat Kichakapait Ba Habayakren Bat Kadidi News Kalaong Ba Kani ka program Kalong Ban Kenmau Buram Yakijing IT Jongkinong Ele Laitluoj Bat Ban Rakhi Ya Kalamar Lairong Kum Kadaw Jongkijing Yo Yakijing Laitluoj Kakong Siangshai kalapan paru ya kawapung Farm Fresh Farmer Producer Company kaway na kishipaw hajar tali ki FPO balakirsyan da ka sorkar pedeng lingba ka SFAC. Kabatmu ban penklan ya gajinya day jong kinong rep bat kayaw kahan bat ban kentiyaw ya ki marrep jong kari ha kapertay baro kaway.
KHASI Students Union Mairang Circle ringkat gejinga trelang bat ka Central Executive Council jongka kala penlong ye gejinga lang pat ba Hatirot Singh Memorial Hall pendeng umyong ban pensngau thu ye ki santali ki matching dawa ki bala Aisha ka sarkar jela ki jing dawa ki kentop ya gejing wengno ya gejing pensngau pat ba na ka benta ka Shri Cement ka jing pentrei kam hok ya ka Meghalaya Residents Safety and Security Act arajar khan rio kajing penrung kam ka bakhuit hanigrims bat kajing pen kala ha ka MPSC bat DSC ki nong yalam ka KSU kila ong baka sarkar ka don por khat sansngi bakan shim ki senjam ki batikna kitrai kali pick up bat kinongnya kali hariboy kila penpau ya gijing sngo kia halor gijing pen slam banyo ya ki sernot fitness kali watla kila pendep ya gijing jurim kila IT ya ki kot kisla bat kila siu ya gijing don kam balabu nakaliang chong kasing kinongnya kali kamai chong kariboy hapo gijing alam u president uba Stanwell mani kila let banya kendu ya u DTO kariboy iba ai karmon ban panjing shai layathu ba UDTU ula pensyong nungrem ya gijing penslam namar gijing betha nagi bor bahalor hadian kata kaseng kalaong bakan IT da gijing tho bandawa ya gijing pen bed ka bakham kloy tentang sing la yo banyak kenduk ya u DTO hamil bat u unjur gijing don lang jong NBI de ila yo gijing sai halor gijing kuat tu ni kajing kerja nak kalian jong office jong DTO antara si ong ba kini ketika put order ke bawah na kata di bawah ke halor de nilai akhirnya baik abd buat kini kapan ba idon ki kali pada ki ba yo ya ke registration ML05 nang kena sulong kila ban pas ya kini ka fitness kat bagi kali sungi nang ni nampo ari boy pada ki pada ML10 ki yo ya ka fitness dengi rules clear ya kata balik kalong kota nama ikali jongi hang ni ha jela Meghalaya ngila banam ha moro kawai ke jela Meghalaya ha ka bedi bat kini ki pick up ki bolero max pick up kar komsna ki bodi ke dewi kumju kamdon mereka ba pher paro salensar ngi sna group kumju bedi bat ko bodi te ki wei pat de ki district kumsa is kasihil kila ban yo fitness kat ba mangi ni ngila ban yo fitness te u DTO ula om yangi ula ai kata sing sai ba persang ban wat jingtip balai sata la ban pas balai sani la ban pas te bat sakaweru om ba sing sai nak leng jongi ngim kwa re ban strict kan ka Mawati Primary Health Center kalapen kre banyo ya u Dr. MBBS hagi ni kisngi ki banwan lapen pa u MLA Kamauhati uba Charles Marngar hadian bakatai kecaka sumar kala trekam klem u Dr. MBBS laslembha uba Marngar urong ba lapen miru ya gijing penbena syaki doktor ki bala syakenno ba kimshem lapen deb hok yaki kam bala benchet hagi ula benrab daga baong baka sarkar kala thmu ban kentiu ban nangkham penbha hagi lat jing sumar lengba ki tiar kitar ki badon kam bad kaci syakri Hamauhati umtrai bad hamaulasnai PHC dengan sukumen ba ka sarkar kala shim ya ke jingkit kle da ka ba ai ya ka shokos notice ya ki bondet doktor ki bomtre banjoy bat kila penmiru ka kot kubor ha ka neutrik banai bokra aranjar apunre ya baro kini ki MBBS ki beladab MBBS bat kini beladab ru ka postgraduate kide ki ba sponsor daga state government kila dab ai ka shokos notice hag bede bat kitu ki doktor dengan sukumen managaliang ke sarkar ke singkia bat nga ai jing ko play ko bukat pangli ke sarkar hag bede bat kane de itai de jing syai kemudian nagaliang ke jonga Nashkwa banyitu ba kum unong mi kmat kum wemle na klem shong kiti na tip igi jing e jing pai ba bapli badon tau ayush doktor khamtam e ikilong kimi ki ba arme khamtam mi ki pai ba no shong shong hi baro ki ba dot ki ba kerdo ki ba kot bor manet chedu shapo umsni si sibel hospital no po jing don jang PSC aga jing sha ka dei ke wei ke jaga ajing sumar ke banyaran ki pai ba no sosno u nong rai nong thau jing rai bat nong pen mi jing rai na Poland
Margin Pachawek, Ula Penshobit Yikinong Petkai Hilarity Performing Center Maukasyang Henin Gajanmiet, Hakapor Balapinlong Yaka Margin Art of Guitar Tour Arajar Arpunrio. Hakane ka program live Mawai Nagani Bajila, Kentop Yaka Leo Boys, Larger Than 90, Chekem Durama Badka LB King, Kibalayo Ban Shimbentalang Hashwa Ya Margin. Nakaliang Margin Ula Penshur Ya Kisamla Nong Tem Bakinged, Bakanu Kanu Kala Banlong, Bad Ulaya Ru Ya Kijing Shiphem, Chunky Pat Ba Gajela Meghalaya. How you doing, Sheila? Kajing penkre na kabenta kajing rakhe ya kasi light luit kaba prapo kadang ya chekmat hamadan polo shilong kaban salong haga khatsan tarik unailan kajing penkuat kajing pen itanat ya kamadan kajing penbet ya kajing pahara bat kiwe kajing penkre kilajan poi sha kabakut katba ki brio bat kinong ya shimbenta kidang penlong ya kajing penkre haga tai kejaka Kabor sensyar bat kitanat badai kmi kidang trei ban pentikna babaro gijing penbet kenlong ki bayat bet yat renti na kabenta kani gijing rakhi. And the NCC girls contingent is Miss Lendiva Hoki. Marlo in power. Its mission being instant discipline. Secondary school, established in the year 1891 as a co-educational institution. We also have the Indian Red Cross Society state in Meghalaya. Kajaintia Photographers and Videographers Association kalapen bena ya Kajaintia Photo and Video Fest Arajar Apunrio kabalabu aban penlong nadu kakat khandai hadu arpawe tarik unailar ha chotwaku indoor hall jowai kabaya ha bat gejing rakhe ya ka World Photography Day. Hakani katamasa kabalaisni kandon gijing yat lengba ki thuk gijing yakop ki workshop gijing pen e ki dur bat ki video gijing yakop kentip gijing hikai ban shandur lengba ki company bapau ki bakentop ya ka Nikon Canon bat Lumix ringkat gijing ikusnam gijing yale kai janmiet bat ki stall baper Yakni ke Jentia Photo and Video Fest ke Bangimut Penpelong ha ke khat khandai arpau bat arpau trip jong nu benai August arja apunriu min pelongi ka hang ne ha chutmuku indoor hall ha jawai kajing thmu jong kane ka festival jongi kadai banwonra ya ki nongshon dor bat ki nong ring video ki badon kaleng jong kane ka stage jongi bangin ya celebrate lang ha kane ka festival kumshi benta jong kane ka festival ro ngindon ya ki competition jong ka video bat foto ha kaba ngin ailat ya kini ki perlok jongi ki bedon hakaleng jong kene ka keri jongi keri Meghalaya jongi bang in chibenta ban pen I ka talen ka sab jongki hakaleng shondor but hakani competition kindon ro ki prize ki repair kawani jing thmu jong kene ka festival kalong ban promote ya ka tourism hakani ka than jongi langba kini ki dur kidar bat ki video bat kum jo ro kalong ro kum ka awareness program ya kibreu kiba shimbenta hakane festival mentang nya phai shiki khubor na ka than chatei lamingi Menteri Rangba Kanakalan Unai Purio ulap diang ngobha ya karai jangka Lok Sabha banpa ya ka Foreign Contribution Regulation Amendment Bill arajar apun rio syaka Joint Parliament Committee na kabenta ban bishar benia
hak jing tho haransan social media u Rio ula ai khuble ya menteri ki kampo yang ke sarkar bedeng u Amit Shah bat ya ke sarkar bedeng ki bla jubab ya ki jing bala pen pau bat ban pensuk ya ki jing emerging mood ki ba khambania na ka benta ka jing mentoi ki pai ba mentapan inya pai sheki khubor na kari Baro artali ki yang dorbar ki laminchur ya gajing terwa banpa ya ka Foreign Contribution Regulation Amendment Bill arajar arpun rio shaga Joint Parliamentary Committee ban bishar bania bat ban ya merjingmun. Lawan ra ya kani da menteri kena badikmi ya ki kampo ying u Nityanan Rai ha ka yang dorbar Lok Sabha. Kani ka committee kan kintup ya arpawingut kitkhot jong ka Lok Sabha bat shipongut kitkhot jong ka Rajya Sabha bat lakhmi lanti bagian IT ya ka kaipot ha ka sni bakhadu jong ka tayo beningkong jong ka dorbar telang kani ka bil ka khmi lanti ban penkala ya ka Foreign Contribution Regulation Act arajar shipo ban penlong ya gijingno sinyang nabardi ki ba khamshai bat ki ba khamdon jingkit khli विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों जो कि माननीय अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए और राज्यसभा के 10 सदस्यों जो कि माननीय सभापति द्वारा नामित किया जाए से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए कि संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का लगभग 1/3 होगी कि समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी Mentapan inya pai sheki khubor na ka perthai Kibor badekmi jong ka koit ka khia ha Philippines kilapen bana ya gijing maham halor gijing ma na gijing pang ka basapriang lingba ka na ka daw gijing jur jong uslap ka balawanra ya gijing shlei hagithan chatei la mi lakin turu ya kinong shongshnong ha Ilocos bakin shim kilat chingyada banyale persha ikani gijing pang ka bakin thop ya gijing pang leptospirosis bat dengue Hakaba kilapen miru ya kijing maham halor ka boarding hagithan Philippines hakaba katu katni ki boarding kimshem latrai kam satya Mabagyo man ano Kakin hun menteri jong ka Thailand kala minjur ya kijing terwa ban penlong ya ki school ki basngan kum kamat bakongsan jong kari hadin kijing ya ja syasiat hakawai ke school kabadon shabar kanong ba Bangkok hakaba khandaingot ki brieu kila du ila kijing katanat kapuli puthi kala thmu ban penlong ya ki school kum ki jaka ki basngan lani ki school safety zones bat kala batha bakin yada ya ka hok kijing lai lu ya ki khana puli bat kinong hikai Kibor senshad ken pen klein ya kijing khenra haki khardop banrung khnang ban khanglat ya ki tiar sian tiar pen mensaw bat ki tiar babu jingma bat ha kaju kapor ken pen yar ya kijing shakri bat kijing kirshan halor ka kwat ka khia ha ka perkhat perdan jung ki khana school kinong hikai bat baro kinong trei ha ka liang ka puli puthi Mentang nya pai shiki kubor ya lekai
Brandon Nakashima nakari Amerika ula penlim ya Rafael Jordan nari Spain dah nyau lah henriu bat henriu lah sau bat ula yorung hakasin beningkong hagajing kai final ka ATP Masters 1000 hakaba unsayakun persya ya unong kai bapawnam Ben Shelton ubala penlim ya Leonard Tian ubana Amerika dah henriu la ar bat henriu la lai ha Montreal ha Toronto ka Ika Swiatek kala penliam no ya ka Elina Svitolina dah henriu lalai iwei lah henriu bat henriu lalai bakan yo rung siya ka final ka beningkong jong kani ka ayom kat ba ka Elina Rybakina kala wan pai biang hadian ba kala penliam ya ka Coco Gauff dah san lah nyo henriu la ar bat henriu la ar mentang ini pet ya jinglong jingman ka swing beneng hakeleng gejela Hatura kajing shit jing kreat ka swing beneng ka bakiw kalong lipaway degree Celsius bat ka bahir kalong arposaw degree Celsius kajing sngam ka haw kalong kandai po kandai na kishispa kajing hap slap kalong lai point iway millimeter habapai pat shanong ba shilong gajing shit jing kreat ka swing beneng ka bakiw kalong arpon rio degree Celsius bat ka bahir kalong khat kandai degree Celsius bat kajing sngam ka haw kalong kandai po nyo na kishispa kajing hap slap kalong henrio point kandai millimeter kat bah jowai kajing shit jing kreat ka swing beneng ka bakiw kalong arpon rio degree Celsius bat ka bahir kalong arpo degree Celsius kajing sngam ka haw kalong kandai pon rio na kishispa kajing hap slap kalong r millimeter kajing batay kajing long ka swing beneng hatura shilong bat jowai kala bandon kajing hap slap ka ba malumala bat kajing tiad uperthat hakibabun kijaka Shwaban poi sha ka bakut jong ka thuk khubor ngin ya pet biang sa shisian yikimat bakongsan Yada Deputy CEM ka JHADC uba Laski Rembai halor ka arpo lakting ka kabalamang syaki MDC kalayang persya. Kintu kawapung skor farmer leader ya kinong syongshnong banya so lang haka harkar tirangga. Penlong jingalang paitba ke KSU hamairang khatsansni aipor ya kesorkar halor ki santeli ki jingdawa dawa ban pendek kamkloi ki try kali pick up nari bhoi halor ke jingpen slam ban ai sirnot fitness kali Bad ya chaprang kejing penkre ya kejing rakis ni light duit ke prapo hamadan polo. Ti paralok katungila poisha kabukut chong katup kubor jingi menta ke janmir hadu bangin daya syambiang bat pila syai kesni keblai pi baro.